tunchuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu internship ti awanga nundang lamta ti Democratic Republic of Congo rama Juliai Chanchin ani Juliai chuan anar theilau tur somna adonga journalism zirlai pakhat hian achian hnena Adventist World Radio lamin an hnena na thok du zok tur an son thu ashila achian Democratic Republic of Congo Hope Channel Director chuan ituyani chuan internship iti na turkong a inhongania atia Hope Channel le AWR 10 Kinshasa khopuya studio anin manchoma Juliai hi journalism MA azo kum final year ania athiam na chu ataka mangchin turin azuang luta interview machon turin akala thako chung internship ti turin anlo la a recording te atia tichuan radio station chu athei angin apuya radio station achanga program an siam te chu mak atile a 70 Adventist anilawa tin Adventist Chanchin Chanchin hi ashitlem lebok AWR at chuan Chanchin shwai tu kai shwain angin chongchai hunbik te siam ania Juliai chumi te tana a chongchai na chuan athin lunga ngong aneya an chongchai dan chu alo sia to chin ne na in anglo hle a aloina Chaunchin chuan mi an chongchai in an aw vak zela ma se Chanchin shwai tu chuan I chongchai in I aw vak kher angai lawania pathian hi chian angin be mairo atia radio station achanga sermon le rimoyan ti chwa chin te chuan Juliai ril ruwa ne hle a meiche lu ti thupui manga jinglam program kai shwai turin an ruat telve a ama le women ministries leader nen Bible be chana in chaina nupui pasal le nunphung ka inhoi thila nu chen khat chuan zo na azota a internship azo nu chuan Juliai chuan baptisma achanga Adventist Chanchin chu azomta a thuti thlungna asiam ti hemi hmuna thoktura thuron lo petu Hope Channel Director achani bok chuan alo sia chuan alom hle a kachian inito china tuna chuan ka farnu inita atia Juliai chu alim hle a radio program chuan anuna thak danglama tin radio hi chanchin chashil dar na manra chatak ani ti asia thiam pha bok ani chanchin chapuan dar na kapui satlia meitura kalo in ngaya atia tharei lo te a MA journalism azir chwaka mak ati atan radio station director na chel turin somna aladong zuyani Juliai chu alom hle a chunglam finna adila lalpa inne lama mi te ka shwai thlen theina ka theina tlem te mangin ra mana chatak min peang che atia sermon le remoi pia lama he radio station achang hian Democratic Republic of Congo ramin harsat na to chinzir na lamte chung konun te le kan che vel thing nungcha le munma in koldan chate an pe chuak chin ngai tla tu ten mal somna an don pha ani ti Julia in a shat phe chuan alom hle a na chatak ka zomani ti mi ten hlokna an telin min shat non tir ani ti in asoya thok chun zom zel turin wai sen na min pe ani Kinshasa a radio station le Hope Channel te hian studio pakhat an la in tom ri a Julia hian studio lian zoka in son alabei sei renga Kinshasa hian quarterly mission project offering tia shiat solni voisom pathum na tholom mangin AWR Hope Channel a social media evangelistic center friends strong mangtetan call center din anidon ani Juliai chuan media mangin mitam tak nen kan thleng thei ni ati Africa ram shang shanga friends strong mangte nen po kan thleng thei phaltaka in pek chinawangin kan lome khati song khatun chuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani